or die. Ai, como se nota que venres, Podría adiviñalo xa polas vosas formas de camiñar. Como vades a levar a clase de hoxe? Veña, vámonos sentando. Profe, haberá recuperación do exame de trigonometría? Recuperación para qué? Si ainda estamos a venres, o examen é o martes. Dache tempo a sacar un 10 se estudas todo o fin de semana máis o día de hoxe. Pero vamos a ver. Pero, home, o da trigonometría non é o das formas. Iso mola. Como que o das formas? O das formas é a xeometría. A trigonometría é o de... Os catetos, a hipotenusa... Iso serás ti. Que a modiño paso o tempo. Ben, abrimos o libro na unidade 8, páxina 86. Vamos a facer todos os exercicios que tedes na páxina. A maioría farémolas na clase. Os que non, levádelos para rematar. Profe, ¿puedo abrir la ventana? Sí, claro. Pero como que un terrorista, nena, relaxa. Pero seguro que non deses de cuarto para sus cartuchos esas pechadas que levan. Non, o que eu vin foi outra cousa, porque ninguén me cree. Ana, non é que non te creamos, pero se estivésemos en perigo, soaría a alarma. Tranquilos, isto debe ser un simulacro. Non dixeron que iban facer un... A ver, de entrada, estade tranquilos, non pasa nada. Isto simulacro. Por favor, activen o protocolo de intruso. Repito, activen o protocolo de intruso. Pero que dixo? Un simulacro, non se entende nada. A ver, se é un simulacro non lo van a dicir. Que sentido tería? Seguro que dixeron que non se trata de un simulacro. Que no, hombre, esto es un simulacro seguro. ¿Tú crees que ese mensaje lo van a tener programado para la gente que venga encapuchada? Como la mayoría son reptilianos, entonces... Pero a ver, non nos imos quedar todo o día discutindo se isto é un simulacro ou non. Activado o protocolo unha vez! Que sí, Julia, que tes razón, pero o protocolo empeza por manter a calma. Todos en silencio, vou pechar a clase. Esta non é a aula de segundo A. Non tes a chave? Isto simulacro. Por favor, activen o protocolo de intruso. Repito, activen o protocolo de intruso.
Nada, non van. Deben de ser as de segundo de bacharelato. Vale, o protocolo di que saíamos do campo de visión da porta. Polo tanto, é moi importante que nos escondamos. Pechamos as persianas. Sí, pechamos as persianas. Por favor, facendo o mínimo ruido posible. Os demais, vamos todos a escondernos contra a parede, por favor. Rápido, rápido! Movedemos xa, todos contra a parede, sin perder a calma, pouco a pouco, pero vámonos movendo, por favor. Veña! Por último, apagamos a luz e completo silencio, por favor. Escoita pasos. Protocolo de absoluto silencio, xa. Non ten pulso. Isto trátase dun simulacro. Por favor, activen o protocolo de intruso. Isto trátase dun simulacro. Por favor, activen o protocolo de intruso. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to